टेस्ट जुदाउँदैनौ खाए ल रुको रुको इधर आओ ना इधर खाए ल नेपाल खाए ल अरे खाए ल भेट हुन्छ खाए ल किच Uncle did it! जिल्ला परिषद जिल्ला कार्यालयमा ए where are you? पहाड चढाउगी चढ चढ पहाड चढ भेरी गुड ओ पहाड हेर्नुपर्छ यस्तो पहाड़ के रास्ता ऐसे ही है पहाड़ के रास्ता इधर देखो ओए कना में ते गाइस ये पहाड़ के रास्ता देखो बाबू देखो पहाड़ का रास्ता देखो इधर कैसा लगा अरे ठुलो ठुलो वरि छ है पहिला रुपुमायालु पहिलाको रुपुमायालु लु सेवा रह्यो लु खानु खानु काका लु भात खानु खानु काम गर्नेहरु बिचारा थाकेर आफूलाई खानु काका ल खानु खानु खाली नै लु खान्छ आफै सार्छौँ खानु भन्दा पनि पहिला हात छोड्नु भन्नुपर्छ ए हात छोडे मैले लु काका मन्दरम कुसुम मन्दरम हात छोडे मैं बिरालो बिरालो आतो भांगो तक चुरुंगो खाऊं ये दाल किन खानु खानु यो दाल हो छ साथी मलाई यहाँ नि खानु गर्न त बिस्तारै लिनु हिसाब सब पनि नाचेको पछाडि नि बुझ्दैन गोदरेर पछाडो काका अघि मैले कुरा गरेको सानो सात गरम मलाई नै पछार्ने भन्दै मैले पछाडि नि
यतिखेर अलि उमेरमा पछाडि पछि खेल्ने मात्रै थियो खालि त्यस्तै गराउँथ्यो अनि अलिक यथार्थ अरे अनि ठुलो ठुलो वरिस है पहिलाको रुपुमायालु पहिलाको रुपुमायालु लु सेवा रह्यो लु खानु खानु काका खाना खान्छ लु भात खानु खानु काम गर्नेहरू बिचरा थाकेर आएकोलाई छैन खान्छ त थाकेको हामी पो पैसा छैन ल काका लु खानु खानु थाल्यो नि लु खान्छ आफै सार्छौँ खानुभन्दा पनि पहिला हात छोड्यौँ भन्नुपर्छ ए हात छोड्यो मैले लु काका मन्दरम कुसुम मन्दरम हात छोड्यौँ हात छोड्यौँ है बिरालो बिरालो आतो हाम्रो तप्पिरौँ दिदी दाल किन खानु भयो खानु एउटा दाल होस् है साथी मलाई यहाँ खानु भन्न त हो बिस्तारै लिनु किताब सब पनि नाचेको पछाडि नि बुझ्दैन खोजेर पछाडो काका अघि मैले कुरा गरेको सानो सातबाट मलाई नै पचार्ने भन्दै मैले पछाडि यतिखेर अलि उमेरमा पछाडि पछि खेल्ने मात्रै थियो खालि त्यस्तै गराउँथ्यो अनि अलिक यथार्थ हात धोको काका होइन म काका त हो बाबु खुसी लाग्यो खेलेदै गयो के गर्नु हेलो भोट गोटु खै बिहा मिल्छ न के गर्नु त खै मलाई भात सेट धेरै भयो लु छिटोस् त बचपनमा म पनि यसरी नै लुक्थेँ कहाँ लुक्यो फेरि यता अर्को लुक्यो बट्टारे कान्छा अरे तिम्रो नाम हो यो हाम्रो चाहिँ गाउँको अर्ग्यानिक इस्कुसको मुन्टा केलाइसक्यो हामीले खानु होला खानेर आउनु होला लु भयो काकी पकाउने चाहिँ काट पुकुली तल जङ्गलमा टोक्छ है पाटी गाउँको नजारा गाउँ चार भैया हमारी टुकड़ी घास दे रही है राइट मोर साइड इधर इधर गोरू को खा लो देख इधर नजारा देखो वो हमारा खेती है ये यहाँ से लेके ये हम है ये हम है ये हमारा गाय है और वो उधर हमारा खेती है वो उधर नीचे तक हमारा सब है कम ये कम 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 कौन ना फेरे हाँ
घाँस काटेर आए म घाँस काटेर आएको ल फेराङ अंगा फेराङ जंगल ओलम बाख्रा खाएँ दियो ए खाँदैन ये मेरा डोको आज एक चीज देखाउँछु म पानी अमला कसले खानुभएको छ जङ्गलमा पहिला देखो यसो भन्छ पानीको अमला यस्तरी खान्छ कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस राम्रो राम्रो एक्लै खेतमा लग्यो हौ गिर्छ के क्या हो लुमा डोको पनि निकाल डोको हरा 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 pegang bro यता अलि उता बस न अनि तिम्रो अँध्यारो न अँध्यारो देखिन्छ माइलाको छेउमा चाहिँ बस न खाना खायो है Chị Hùng Yên thì cái mình chụp yên à Khi lung yên chị ở kia thả xe nè Mày là thế kia nhiều đấy cô माइला लजाउनु हुँदैछ यता मसँग बसेर यो चाँदै हो माइलीको सामने साह्रै लजाउने हो भयो काकी धन्यवाद मिठो साह्रै साह्रै मिठो माइलीको हातको हैन होला हो यो बिरालो ए दिदी किन सुप पाउँछ नि किन पल्लो घर गएर साह्रै आनन्द भयो भने त आए थिए तल काकाले भेट्नुमा त तपाईहरु त निस्केको अब हजुर मिल्दिनु बन्द र छिटो साह्रै साह्रै मिठो रोल साउन्ड एक्सन भेरी गुड यता हेर काली मजा आयो गुड यसलाई धेरै पिस्नु लाउनु है चिल्लो भयो मम्मीले लिपेको फोटो खिच्दिने अरे खुसबुले पिरामाथि बसेर उकिन्छ भनेर राम्रो पायो इधरको साइड सिन लो लो खेल्ने थोलम जोगे फुम्मा गर्दैन आयो पिस्यो 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 बिस्तारै छोड बोजूले मान्नुहुन्छ गुड यसको मुनि धान राख्नुपर्छ कि भेरी गुड भयो भयो
चलो हो गया। तुम्हारे सिकाउनुहुन्छ है यो खेल्नु। यसको धानको बिउ हो। ये आप राइस खाते हो ना, राइस का पेड़ है ये। चावल का पेड़ ऐसा होता है। बासमती चावल खाते हो ना, बिरयानी में डाल डाल के चिकन लेग पीस, ऐसा होता है उसका पौधा। दिखाओ कितना हो खेला। अरे वाह, इसको पछाड़ो दीवार में। ये ऑर्गेनिक धान रोपाई असार मास को। वेरी गुड। ये बिरयानी चावल। बिरयानी चावल इसको बहुत टेस्ट होता पौधा। जैसे आप लोग बिरयानी खाते हैं ना, चिकन बिरयानी में बासमती, उस राइस का पेड़ है गाजी, लेग पीस में डाल के खाते हो ना चावल में, इसका पौधा है ये। अपनी दीदी के साथ खेती करते हुए छोटा छोटा बनाना नहीं सी खाली। गाउँको छोरी रे असार मासमा। Calm down. This side, more. Didi, हेरौ न, खा खा खा। लु हेर हौ। लु यता आउनु। ले ले। इधर नीचे आ जा, तुम निकाल दे। हाथ दिखा कस्तो भयो हात। अब डर लाग्यो। दिखाऊंगा आपको, ठीक है? वारी पारी दिखाऊंगा तुम्बा। दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। हमारा दही चिवड़ा ताजा हो रहा है यहाँ तो। पूरे कोल्ड ड्रिंक। आपको जुका गाड़ी में लेके जाओ। दही चिवड़ा। तो दिखाओ ना। दही चिवड़ा। हाँ, मैंने जान रखा है तपाईँको। खा के दिन का तो आगो। कांची? गर्लफ्रेंड नहीं बनना। है कि नहीं? हाँ? कांची चिवड़ा ला रखा हो ना कुरकुरे में। उस दिनों ना चिवड़ा तला दिन। दो। हाँ जी। पौधे सारे। अब ऐसा फरका है तो मुमु
हवा चलो। हाँ अच्छा गोरुले पत्याए पो निकाल है ला माथि चढ ये क्या है आपको मालूम है? हाँ इसको हर्डुर बोलता है। यसको चाहिँ के काम? हल्डुर बोलता है। गुरु नादाखेरि चाहिने नार हो यो, हल्डुर बोलता है इसको। हल्डुर भयो सुक्दैन यो हैन मेदा सक्छ त। गुरुत्वाकर्षणले तानेछ यता कन्डोमा। ओ सोल्टी कितना रोपा रे, थोड़ा जल्दी रोपो। कति ढिलो यो सोल्टी त छा, खेतालाको दिहाडी नदिनु है पैसा। दिहाडी पाउँदैन, 100 रुपियाँ पनि पाउँदैन यति ढिलो। अर्को खेताला कमिङ सुन। 1 2 3 गो। भेरी गुड बासमती। फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम इंडिया से धान रोपने आई है लड़की। बासमती चामल र मासु भात खाँदा त मिठो हुन्छ नि त गाई चाहिँ हैन। रोप्दा चाहिँ कस्तो होला, रोप्दा चाहिँ कस्तो होला। वेरी गुड। कैसा लगा? बिरयानी का पेड़ है ये, राइस बिरयानी का। और लगाओ। वेरी गुड। थोड़ा फास्ट। अलिक नजिक नजिक बाबु, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखो। देख आमल मम्मीले कति नजिक रहते। आज ये एक लड़की इंडिया से आके नेपाल में धान रोप रही है। बिरयानी को पोट रोप रहे, चावल चिकन बिरयानी। कैसा लगा? अच्छा और लगाओ। चिकन बिरयानी खाओगे? और लो ये दुईजना खेतालाको चाहिँ बिल्कुल 50-50 पनि पाकेन जस्तो छ। साह्रै ढिलोहरू
छि थोड़ा जल्दी रोपो धन्ना लाउँदैछौँ पो त नपाउँछ नि लाइट नि फर्स्ट वर्क इतना लेट लाइफ में फर्स्ट टाइम धान रोपाई हो रहा है यहाँ पर। देखो पुतुकरी हाय गाइस यो खोरीमा पस्यो यो खेतालालाई 50 रुपैयाँ पनि नदिनु हम सिगां खप्या गए उठ्छ दे क्या बोल रहे लो भयो छोड दे ये क्या हो गया रे यहाँ का निशानी अब हम लोग धान रोपते हैं ऐसा ऐसा देखो यहाँ साप्दै छ जङ्गल हो माउंटेन व्यू खुशबू देखो अब सबै साप्दै काली माउंटेन व्यू देखो यहाँ त लामो पर्छ है उता अगाडि यहाँदेखि तल सुसाइड गऱ्यो भने चाहिँ गाउँको एयरपोर्ट हो माउंटेन व्यू देखो ओह माय गॉड यहाँ से नीचे 8000 किलोमीटर नीचे है खाली मेला अम्बुङ रोस्टेड आउँदैछ रोस्टेड यस्तरी गर्नुपर्ने हो हौ कान्छा राको बोक्ने युट्युबमा हालिदिन्छु नि त अन्त रोस्टेड पाक्राए भन्दै मकैबारी करम करम मकैबारी करम करम गाइस इसका नाम है हल्लोड़। इसका गांव में हेडफोन गोरू यूज करते हैं इस्तरी हलद ये चाहिँ गाँव का हेडफोन गाईको छालाको बनाता है हल्लोड़ चल होइन लाउन त लाएको हो लाउन चाहिँ लाएकै हो अब अलिक बिर्सिन्छ बिर्सियो होला तर लाउन चाहिँ लाएको हो लु बा साह्रै चिल्लो 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 लु बल लु बल खाली ल वेलकम टु कोबेक धान रोप्नु आयो ल यो चाहिँ हाम्रो गाउँ अरे के खेत के ठाउँ हो ठुली हो फम्फे हो सल्लेरी बन पर्यो ठाउँदा अनि सल्लेरी कान्छी बुपुको मैली छोरीको घर ऊ त्यो त हो कना चाहिँ आम्बुङ होइन यो फम्फेवा यो फम्फेवा आम्बुङ ट्रेकिङ कोबेकको सर्टकट रास्ता ट्रेकिङ तेलथुम बजार कोबेक गाउँपालिका ट्रेकिङ ट्रेकिङ
इंडिया तो फर्स्ट टाइम में बट ये मैं बहुत गंदे विदाउट एनी सेफ्टी गिर रही हूँ मैं यहाँ। कैसा लगा ट्रैकिंग? कम कम कम। मन से कैसे गिर लाउँछ नि हाम्रो ठुलो दिदीले। घटिसक्यो। छैन घटेको जस्ताको तस्तै छ। यस्तो गर्नु न काका। थाहा लाउँदै देख्नु हुँदैछ? रुनुहुन्छ है फेरि? घर चुकेर छ हो अनि त अब काम अलिअलि अब दुख बिमार व्यवहार त्यस्तै त हो नि। आलु चस्मा नि तरै हेर्ने घटेछ बिचार। तपाईँको पिरले हो कि बा? आँसु झर्छ है काका? झर्दैन फेरि अरू चस्मा झर्दैन। चस्मा बिनाको सिङ्किनी त्यही घटेछ अलिक अलि कापु 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 कामु आदममा सँगसँगैको होला तपाईँहरू। हाम्रो जेठी अलिक कान्छी होला बिचारा। धान नाचेको याद आयो काका? खाना पक्समा बगे झोला युक्समा छ झोला हामी मुसाङखेल गएको थियौँ अनि थाकेर बसेको। आलु फ्यानेले के फ्यात्तै फ्यात्तुम सक्यो बिचारा काका। माया लाग्छ? लाग्छ त अरे इंगा फ्यात्तुम के फ्यात्तै उतुङे जिर्खिमतिया उतेन युरी युरुङ साइका काकी पनि बित्नु भयो होइन? उसको सम्झनामा जेठीले राख्ने त अब जेसुकै होस् होइन? बिचारा फोटोमा कहाँ बोल्छ अब केनु के दाई भन्दा नि। यत्रो हात पनि रहेछ कति राम्रो। कुकु कति वर्ष पुग्यो? How old are you? 5 years old. दम्मै पर्ने अन्ला हौ झुम्सेको अङ्क गर्न आएर हो त के सुबेन दामी एकदम दामी बाइलो क्रन्ची मुरन्ची भुटुवा। अब चाहिँ कम हुँदैन अब हाम्रो बेमा आफै धान नाचौँ ल। रोस्टेड यो अर्ग्यानिक गाउँको आफ्नै बारीको सुँगुरको मासु। हाम्रो भेनाजीले पोल्नु भएको। पोल्नु हुँदैछ नि भेना? पाक्दैछ नि रोस्ट? हाम्रो सोल्टिनेको हँस है खतरा। कैसे लगा मासु? नगर्ना अर्ग्यानिक मासु पोलाइ नगर्ना
भन्दा माथि चढ गोरु ल छिटो पुऱ्याउनु भन्ने छैन उगाले धेरै धेरै फलो छ कोमा गाउँको धान गाई लुन लाने त सबै राख्न ओइ मट्टु र हामी आउँछौँ सँगै बिस्तारै मट्टु र हामी आउँछौँ तेराथुमको याक होटल से व्यू